Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Siqhamuka khona esontweni lempilo yathi All Saints iCathedral yaseSwatini, iCathedral yeDiocese of Swaziland, sila eMbabane kulolive laseSwatini. Namhlanje abathandekayo tingamashumi lamabili nesithupha kwenyanga yeNgomoni. Lisonto lekugcina ke eminyakeni, kuphindze futhi kube lisonto lekuqala emva kwaKhisimusi. Lisonto lebazalwane lephindze futhi kilo sikhumbula St Stephen noma Stephen Londwele lo esimatiko kakhulu lo wadotshwa ngematshe abulawa lebeka umdiakoni aphindze futhi kwaba ngulo ekuqala kubulawa emva kokubulawa kwaJesu. Tifundvo tethu tanamuhla ke bathandzekayo kulolusuku encwadzini yetifundvo electionary. Tifundvo tanamuhla titholakala ekhasini lelishumi nakutsatfu lectionary lensha bese lelenzala lesesitayiyekela titholakala ekhasini lemashumi nasikhombisa nesiphohlongo. Encwadzini ke yenkonzo tifundvo titholakala khona ke bathandzekayo ekhasini lelikhulu nemashumi lasihlanu nesikhombisa. Tifundvo tethu ke tanamuhla time ngalo lihlobo bathandzekayo. Sifundo sekuqala siphuma kuSamuel wekuqala, sahluko sesibili siqala ukufunda isahlukaneni selishumi nesiphohlongo, sewugcina isahlukaneni semashumi lamabili, bese sesiphinde sifunda nesahluko sesihlukana semashumi lamabili nesithupha. Silihubo namhlanje bathandzekayo kubo lelikhulu nemashumi lamane nesiphohlongo. Sifundo sesibili sona ke siphuma encwadzini yabaseKolose, sahluko sesithathu siqala lesahlukaneni selishumi nambili sewugcina isahlukaneni selishumi nesikhombisa. Livangeli ke bathandzekayo, livangeli ngekulandzisa kwaJohane Londwele. Sahluko ke siqala siyawuqala isahlukaneni sekuqala sigcine isahlukaneni selishumi nakune. Ingoma ke leyathulela livangeli, ingoma yelishumi nakunye, Kristu litibulo uNkulunkulu, Kristu litibulo. Jesu ke wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho nayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ke ngumyalo wekuqala nolomkhulu. Newesibili ke ufanana nawo, uthi wona ukuthatha makhelwane wakho njengoba utithatha wena. Lemithetho lemibili ke bazalwane uthi Jesu kubamelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke sithi sono siyadinga neqiniso alikho kithi. Kodwa lasivuma intono tethu, uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile. Dawusithethelela intono tethu, abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho bathandzekayo sikholwa imandla engadingo sethu Jesu Kristu lesihlambulula ihlande tono isehlukanise nato njengoba impumalanga ihlukene neshonalanga. Asikume intono tethu ke sifinisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu. Siphele ngekuthula nangemthando nabo bonke abantu. Nkosi sihawukele, oh Nkosi sihawukele, oh Kristu, oh Kristu sihawukele, oh Nkosi, oh Nkosi sihawukele. UNkulunkulu somandla kwakwethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi kufanele sikwende. Ngenxa yenkodzana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, sende sikhonde ngekuhamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. UNkulunkulu somandla lokuthethelela bonke labaphendwa ngeqiniso, akasihawukela sithethelele intono tethu, asikhulule kodwa asimisa asiqinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wanamuhla uNkulunkulu somandla usidale ngalomangalisako sabakufanekiso wakho, futhi ngalomangalisako wasibuyisela kuwe njengoba Jesu wena wanohlanganyela ebuphilweni bethu. Ngakho ke asihlanganele naye empilweni yakhe ngoNkulunkulu nophela abuse nawe nakwalo entwele uNkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Siyawuhlala phasi bathandzekayo silalele tifundo tethu tanamuhla. Siyawuqala ngesifundo sekuqala.
Siyajabula embusini, 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 siyajabula. Asithandaze bazalwane, babethu igcwele nembala, siyajabula kuwe Nkosi. Sijabula Nkosi ngoba naku solo simemetela bona ukuthi sidalelwe indvodzana lengayo Nkosi, usihlengayo kufeni, usibuyisa ekhoneni bakho, usibuyisa ekuphileni kwaphakade. Babethu ogcwele nanamuhla siyakubonga, siyakudumisa ukuthi uNkulunkulu lofanelwe lithumo. Nkosi yena kukhanya kwakho kukhanye kwetimpilo tethu, kuze ukuthi nanathi siukhanyisele umhlaba ngaJesu Kristu losibintako ngokuthi sikhule kuye. Nanamhla ke babethu longcwele sisakhuleka, sisathandaza, sisalalela livi lakho, sebenda etimpilweni tethu uNkulunkulu wethu. Usiguqule Jehova Sabaothi, singafanani uNkulunkulu wethu njengasekuqaleni, kodwa sikhombise ukuthi sifikile emkhoneni bakho, salalela Nkosi livi lakho, saguqulwa bukhona bakho, saguqulwa livi lakho, saguqulwa namoya wakho longcwele. Babethu longcwele yena Nkosi kukhuluma noma emavi emlomo wami nemzidla kwathi inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe wena Jehova lelithwala lethu laphakade, ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Sibavusele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Singahlala phasi bathandzekayo, siyite ulalela yona inshumayelo yanamuhla kulisonto lekuqala emva kwaKhisimusi, kuphinde futhi ke bazalwane kube lisonto lekugcina eminyakeni wa 2021. Imfundo tethu njengoba bese sibhekile bathandzekayo, sifundo sekuqala siphuma encwadini yaSamueli wekuqala sahluko sesibili lihubo lelikhulu nelimashumi lamane nesiphohlongo. Sifundo sesibili siphuma encwadini yabaseKolose sahluko sesithathu, livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko sekuqala. Sihloko sethu ke bazalwane sithi kukhula kuKristu. Intolo bathandzekayo besigubha umkhosi ngetindlela letiningi letahlukahlukene ngokutalwa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu, lokumemetela kithi impilo lensha lephinze kithi kusiniketa nelithemba lelisha lelitangaye Jesu Kristu. Namuhla ke bathandzekayo siyaqhubeka simemetela bona lokho kudalwa kabusha kwaKristu, siphinde futhi siniketwa insayeya yokuthi asingagcini nje ukumemetela kokudalwa kwaKristu, kodwa bathandzekayo asiphinde simvumele lo Kristu ukuthi akhule. Yini indzaba ngisho nje bazalwane labaningi, Jesu Kristu nawubaniketa nje umqondo waJesu Kristu loqhamukako ufike etingqondweni tabo nguJesu Kristu lolele emkhombeni angumfana. Ngisho sebasetinkingeni, Jesu labamkhumbulako nalabamcabangako ngulo Jesu lolele emkhombeni. Kibo Jesu akazange sekakhule ngoba kwananabo abakaze baniketa isikhathi sekuthi bakhule kuye. Bavela labanye ke mhlambe kumenteka nethi nokuthi bavela kanye ngeminyaka esontweni, bavele ngesikhathi saKhisimusi. Ngakho ke vele Jesu labanaye emqondweni wabo Jesu lolele emkhombeni, mhlambe bavela nangesikhathi sa-Easter, Jesu losemkhombeni naJesu losesiphambanweni. Lo Jesu loyinkosi lesele simmemetela sihamba nemaviki esikhathi sekude abathandzekayo, abamandi abamqonzi, konke kuyadingeka lokuthi lo Jesu Kristu simbone njengemsindisi, simbone njengamesaya loweda kutawuthatha nekutawusindisa impilo yethu, nekutawusipha kuphiliswa, nekutawusipha ukuthi siqonze umqondo kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ongubani. Manje ke bathandzekayo nasingeke selidlule ekuthenini simbone lo Jesu Kristu angumntwana losemkhombeni, kusho ukuthi asikhuli. Into ke le ingodi ke bazalwane nengakhuli, ukuthi into lengakhuli ihamba igcine seyifile, ngoba phela kude ayisaphile lutho, ayiseni lutho, ayisasiya lutho. Ngakho igcina seyithi ikhansa seyifile. Asifisi ke bazalwane ukuthi kube khona umzalwane loba umzalwane lokhonjwa ukuthi ufile lo mzalwane lo.
sifuna thina ukuthi bazalwane baphile kuze kufike kuJesu Kristu ade ubalanza abazalwane noma ke balale kodwa balale babazalwane labaphilile labakhulile kuKristu bedlula ekumboneni njengeliswane bambona bamlangatelela njengenkosi njoba nje simemetela ukuthi ngalenye ilanga uyawubuya futhi basanzekayo kufanele ukuthi sikulambele sikulangadelele nemkhula kwakamoya empilweni intolo ke bazalwane sikhonile ukuthi sikhunjudwe ngokuthi Jesu Kristu kufanele kubuyiselwe yena endzabeni yaKhisimusi ngoba sesiphila esikhatsini lalapho Khisimusi bazalwane sekangasho lutho ngendzaba yaJesu Khisimusi seyindzaba noma sesikhathi ukuthi tsine sitichaze tsine sitithokozise simbeka eceleni uNkulunkulu simbeka eceleni Jesu kanti indzaba yaKhisimusi mbambamba ingaye nemsebenzi wakhe lomkhulu lasendele wona sibathwana bakhe uNkulunkulu siyadzinga ke bazalwane ukuthi kulokwa ekuconzeni kwethu sikhathi sekude sa-advent sikhumbule ukuthi sisiconza ngetindzawo letimbili sisiconza kuqala njengesikhathi lesi silungiselela ekuthenini siyobona Kristu angumfana atelwe silangatelela silinze sithole imfundo tekusenta ukuthi simele kumbona lo mfana atala njengekwesithembiso saNkulunkulu kodwa siphinde futhi sibe nesikhathi sesibili sekude sa-advent lalapho sesimbuka sesilangatelela khona Jesu Kristu asabuya abuya kolandzana ibandla lakhe asabuya ayinkosi atawehlulela umhlaba asiphe imiqhele yemisebenzi yethu kumqoka ke bazalwane lokuthi sigcine kakhulu ngalapha ekumcabangeni nasekumboneni Kristu asabuya ngiko lokho awusenda ukuthi sikhule ngoba sesilapho asisabuki njengembalalo semkhombeni kodwa sesibuka njengemahluleli logibele tiwele hashi lakhe noma lohleli esithalweni sakhe semkhosi saphakathi sekwehlulela kutawusenda lokho ke bazalwane ukuthi sikhule kuKristu nakabuya sitholakale sifanele ukuthi semkhweleke ebusweni wakhe nasibuka bazalwane isifundo sethu sesibili isifundo sekuqala sithola indzaba yaSamueli le nawufunza eBhayibheli siyafundiswa ukuthi Samuel bazalwane abe ngumfanekiso thide kwaKristu lofutawubuta Samuel waba ngumprofeti wekuqala ngoba Kristu waguquka waba ngumprofeti lomkhulu kunabo bonke siyambona ke Samuel bazalwane uNkulunkulu amletha ngokuthi uSamuel sitshela ukuthi asekukhoneni baNkulunkulu wakhula ethandweni yaNkulunkulu nasethandweni bantu nasethandweni uNkulunkulu nathi ke siyabika bazalwane ukuthi asibonakale sikhula singahlali indawonye uNkulunkulu wakhona kumsebenzisa Samuel akwenda umsebenzi wakhe ngoba Samuel wakhula wangagcini nje bangilomfana makwakhe lamlethile kungakho sitshela ukuthi makwakhe ngeminyaka abemlethela umjiva lewa umjiva lomkhulu kunalowa umnyaka lophelile ngoba bekabonakala Samuel akhula enkosini akhula futhi nasemtimbeni ngathi ke bazalwane siyadzinga ukuthi sibe bantu labakhona ukuphunyula eceleni Kristu sihlale simbona njengeliswane njengemfana simbone noma sikayinkosi sekamusa ingona phakathi liwobo lethu namhla bazalwane ngiyakutela liyaphakamisa ukuthi asibe bantu labambonga kona labamjumisako uNkulunkulu ngoba utele yena ute uphakamisa liphondo lebantu bakhe ngeke ke bazalwane sikwazi ukumjumisa simbonge uNkulunkulu uma ngabe singakhuli kuye ngoba siyawusala solo sithi sikhala embelekweni kodwa nasikhula siyawwathi ukuthi kukhona kumbonga uNkulunkulu kukhona kumdumisa uNkulunkulu kukhona ukukhuluma ilimi nasesilwa nesitha sisehlule sitha lesikufa sisehlule sitha lesinsathane sisehlule sitha lesisono ngenxa yokuthi siyakhula enkosini siyapita ke bazalwane ukuthi sikwathi ukukhula nasikwana ukukhula sitawukhona ukuthi naNkulunkulu bese siyamthumisa ngoba siyaconza ukuthi leyo ndumiso inemandla eguqula timo lesitikhanza siphansi kwathi sisahamba emhlabeni sitawukhula kanjani bazalwane mhlawumbe lo mnyaka ngabuda live la namuhla liyasisenda lasifundza incwadi yabaseKolose lapho umbhali khona Pawula alitshela libandla ukuthi kude kokuthi sikhule kuKristu kufanele sembathe uthando sembathe umusa sembathe ukucabangela labanye bantu simbathe ukutithoba simbathe ukutehlisa simbathe ukubeketela letinto bazalwane lesathi ukuthi Kristu asela emhlabeni wativeta taba ingcenye yekuphila kwakhe tenta ukuthi abantu bamthathe
Nansi ke bazalwane siyadzinga ukuthi letinto leti tibe khona empilweni tethu, letimphawu leti tibe khona empilweni tethu, ngoba sibitiwe kokuthi livi laNkulunkulu lihlale litinte ngekhatsi kithi, likhule lisifundzise ngezinto zikaNkulunkulu. Mase kanjalo ke sitawukhona bazalwane ukuthi konke lesikwendako sikwende ngegama la Jesu Kristu, sikwende legama la Jesu Kristu futhi, ngoba kulapho bazalwane lesawutawuthi khona noma ngabe kufanele ukukhuluma uthini utipute ukuthi Kristu bekatawukhuluma thini yena, nakufanele wente noma ngabe yini utipute ukuthi Kristu bekatawenta njani, nakufanele uthathe isinqumo lesitheni utipute ukuthi kube bekuna Jesu kulesimo lenkiso abetawuthatha isinqumo lesithini, ngoba bazalwane silandzela etinyathelweni takhe. Ngakho kufanele ukuthi sifananiswe naye, kufanele ukuthi selectivo ngendlela lelandela ngayo. Ngakho ke njengoba na Jesu Kristu sifunza ukuthi wakhula, nathi bazalwane siyafudingeka ukuthi sikhule kude kuthi sithe ukwathi kabanti kaNkulunkulu, sithe ukhona nokuthi sibe nanako ukuthula lokho kwenda ukuthi Jesu Kristu noma abhekene netivunguvungu akwazi ukuthi sithola uthi nya kuvele kube njalo, kodwa nasingeke sikhule bazalwane siyawuthi sibhekana netivunguvungu disengame dikhwele etikweni. Siyabona ke bazalwane nasifunza livangeli lanamuhla ngokuthi inqubi labafikela kibo Jesu Kristu wavetwa kibo wabonakalisa kibo, sitshela ukuthi behluleka kumemukela ngenxa mhlawumbe inhliziyo yabo, ukucabanga kwabo nemiqondo yabo leyayibenda ukuthi bathitshela ukuthi ngeke kuze Jesu le, ngeke kuze kumsindisi lo. Njengoba nanamuhla siphila nebantu nabathi hayi lo Jesu webelungu, hayi lo Jesu kwakunjani, bantu babuka izizathu letiningi tebuvimba ngokuthi bangamamukeli lo Jesu, bangamlaleli lo Jesu, bangamlandzeli lo Jesu. Kodwa egcineni kwako konke bazalwane siyadzingeka ngokuthi simlandzele yena lo wabamlivi, lo waphila emkhathini wethu, lo wathatha simo semuntu, satshela ukuthi waphila emkhathini wethu, wakhula ngewenthando kaNkulunkulu nasekuthandweni bantu, wagcwalisa inthando kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Njengoba nathi sipidiwe bazalwane ukuthi sigcwalise inthando kaNkulunkulu nokuphila kwethu. Livike kuthiwa kubo bonke labamemukela wakuphila, wakhula, wakhona ukuthi wayithola indzawo empilweni tabo, kwangashiwo ukuthi kude indzawo, kodwa yaba khona indzawo empilweni abo, baguquka baba titekuli, baba imikhombe lapho afike watalelwa khona Jesu. Siyabidwa ke bazalwane ukuthi nakithi atalelwe kithi Jesu, siyabidwa ukuthi sibe nendzawo yokusatalelwe kithi Jesu, bese uyakhula bazalwane kuze ukuthi ate ukhona ukuthi ayiguqule impilo yethu, aguqule kwenta kwethu, aguqule kuhamba kwethu, kuze ukuthi sikwazi ukuthi sijabule sithokoze kuthiwa lo Jesu Kristu ukukhanya eveni bathandzekayo. Sitawukhumbula encwadini yaGenesis ukuthi uNkulunkulu asadala into kwaqala waletha kukhanya, lokwathi nasekufikile tasekuyakhona kwenteka tonke letinye tinto. Siyakudzinga ke lokukhanya lokuKristu ukuthi kube khona empilweni tethu kuze sisite ukhona kukhula, sikhona ukuthi sithele, sikhona nokuthi sibe kuloko uNkulunkulu lafiseko ukuthi sibe ngiko, simkhonda, simsebenzela, simdumisa yena. Bonke labamemukela bakholelwa kuye, ubaphe emandla ekokuthi babe bantwana baNkulunkulu. Njengabantwana baNkulunkulu asikhuleni bazalwane, hayi ngekwenyama kodwa ngekwenthando kaNkulunkulu nangokwemsebenzi kaNkulunkulu. Njengebantwana baNkulunkulu asikhumbuleni ukuthi siphiwe emandla ekokuthi sipite nebantwana baNkulunkulu, silandzele lo wabalikibulo lo wadalwa kuqala kulo mndeni lesesikiwo lesingene kiwo, lo sakuKristu inkosi nemsindisi wethu. Simlandzele, simbone ayinkosi, simbone akumsindisi, kwangathi inkhatimulo yakhe Kristu beyingabonakala empilweni tethu, sendlule kumboneni njengemfana lomncane longenalutho, simbone asayinkosi lebuyako intewulandzana ibandla layo. Ngoba bazalwane nasitawehluleka kukhula, sitawehluleka nekuphila, sitawehluleka nokuthi sisimame nakabuya Jesu Kristu atewulandzana ibandla lakhe. Khathakale ukuthi thine asisiyo ingcenye yalabo lekufanele bangene embusweni wakhe. Thine sibidiwe ke bazalwane ukuthi sibe indlalifa kanye naye Jesu Kristu embusweni waNkulunkulu, sikhule kuye, sethembeke kuye, simsebentele yena embusweni wakhe waphakathi. Kwangathi ke bazalwane uNkulunkulu angaba nathi
nakulesi sikhathi sakhisimusi sisabuthokothela khisimusi sithokote kakhulu ukuthi sidalelwe indvodzana lefikele kuthinte ukuguqula impilo tethu isende ukuthi sihlale kuye sihambe kuye yena lo inkosi yaphakathe egameni leNkulunkulu yesende indvodzana namalo egcweleyo amen. Emithandazweni yethu yanamuhla lebathandzekayo sitawukhumbula kuyo iDiocese yaseBrecken sikhumbule iDiocese and Communications Team lekubona bahambisa indzaba ngephephandzaba lemitwatsi Grapevine. Sikhumbula kakhulu Canon Michael Tena mfundisi. Sikhumbuleke nalabo labasebenta iwebsite yayo iDiocese yaseBrecken nalabenda ke tabosondvo mshina labaphenze basebentela iphephandzaba lemitwatsi Brecken Bulletin ikakhulu ke sikhumbula Elliot Scarf bese sikhumbula nalabo labenta umsebenzi wokuthi lamaphephandzaba noma lamakhasi endodobsheni ahlotshiswe endiwe abe mahle. KwiDiocese yaso Iowa sikhumbula ebandleni lase St Luke lelise Cedar Falls, sikhumbula Elizabeth Popplewell, sikhumbule Nadine Nichols na Ruth Redcliffe. Bese ke Trinity ibandla lase Trinity lelise Waterloo sithandazela Peter Fons. Siphinde sithandazele nemsebenzi loqhubekako wokufuna umfundisi lomusha leyawusebenza khona kule labandla. Ebandleni laseswa eDiocese yaseSwatini sithandazela ke libandla laseMhlosheni sikhumbule umfundisi Samuel Kabela. Bese ke eDiocese yaseHighfield sikhumbula indzawo yaseSprithview sikhumbule ke libandla laseSt Manchi Masimula kanye nomfundisi wakhona Vuyisile Sonti. Siphinde futhi ke sithandazele labo labafiseko ukuthi batisonzele bate umkhonto bamsebentele uNkulunkulu. Siqhubeke ke sithandaze umthandazo wakhisimusi. uNkulunkulu wenkhatimulo mengeke bakho kukhanya kuvela emkhombeni yeBethlehema lapho kukhanya kwelive kwatalelwa khona ngikuthobeka eminyabeni bebusuku bebomvu. Vula ke emehlo ethu kude sibone bukhona baKristu etithundini talomhlaba kude kuthi thina njengaye siguquke sibe tinkoba tebulungisa bakho nalabantovikela labo lekuthiwa kubo kude indzawo. Nkosi ngemsa wakho yipha ukuthandaza kwethu kusukela ekubelethweni tabomake bethu wena Nkosi wasati usipita ukuthi sikulandzele tinsuku tonke tekuphila kwethu. Usifunena lapho sesilahleka sisakhula ngeminyaka sembathise ngelithando lwakho kude kuthi sikhule emseni sithole kwekuthandzeka emehlweni akho. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Ngola libandla lakho Nkosi ukuthi lilandzele isibonelo saSimiyoni kude kuthi onke amaKristu labhajetisiwe amemukele umfana loNgukristu ngekwelivi nangekukholwa ngekwenta njalo balungele kuhamba kulomhlaba noma kuningi nababidwa. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Sithanda sebantu bonke hlanganisa imindeni yethu ndzawonye ngekufuna lokungiko buyisa enhlitweni tethu ngekuthula kwaKristu. Yenda livi lakhe lihlale litinde emkhatsini wethu kwente bobabe netihloko temakhaya tifundzise ticondzise imindeni yabo ngekuhlakanipha kwabo. Yenda tinkoma tethu tento tethu nemagama ethu kwente loludumo nelibito leNkosi yethu Jesu Kristu ngekubonga. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu Somandla inkodzana yakho yodwa umehluleli wemhlaba lokwehlulela tindzaba ngekulingana nangekulunga. Sele sitinikelele kuKristu siphindze sithokote emesabeni yena asingabeki lithemba lethu kubaholi letiphatsimandla talelive letehlulela ngekukhetsa nangaletikuponako naletikuvako. Sithandazela kuguqulwa kwato kuphila kwato kubaqotho kwato nekuhlakanipha kwato. Sicela nekuthi usiphe kutihlonipha njengekuyala kwakho. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi lebusisekile sitala abagulako nalabahlubekile ikakhulu labo labacele imithandazo yethu futhi ikakhulu kulesi sikhathi sisamelene namahazani siphe amandla imelana naye ngekukholwa kokuthi sesemukele kuphiliswa kwethu ngemivimbo yakuJesu Kristu. Tungeletela labagulako ngelithando lwakho lokuKristu ngekomusa wakho ubaphe kuphiliswa. Thuthutha bonke labalilabo ikakhulu sikhumbule umndeni wakaNtuthu eKapa ugcwalise tinhlitiyo tabo ngelukholo lolunekuqiniseka ngokuvuswa kulabafile
Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Yena bonke labeta esakramenteni lakho kuleli lathi namuhla babone kusinziswa kwabo ngawo umtimba nangayo ingadi iqobo yaKristu lesiphiwe ukuthi sidle siphinde sinathe. Sende sonke sibuyele emakhaya njengaSimiyoni lobuzisekile silungele ukuthi sihambe ngekuthula. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Siyabonga Nkosi ngabo tsatewethu nabo mnakethu lesebedlulile kulomhlaba ngekuthula nekukholwa. Silethe kanye nabo site ubona ngewethu emehlo ukhangele ukukhanyisela tive ngedumo lebantu bakho baka-Israyeli Jesu Kristu uqobo lwakhe. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nalentako Nkosi siletha bonke lesibakhulekelako sethemba umusa wakho lomkhulu. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lophila abusa kanye nawe namayelo endwele nenkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Badlali ndawusukuma site ukubela uthula. Kuneka kanye sithi bambe mnikati wamandla sithinikela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe umhlatshelo lophilako sithumele eveni amandla wakho londwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Uyo inkosi yaphakathe lingabhubhi lingenakubonwa uNkulunkulu yedwa kube nodumo nenkazimulo kude kube nini nanini. Nekuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akudingcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthathe uNkulunkulu nayo inkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkonzana namayelo endwele asibekethe njalo. Amen, 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 sesifike kuwo maphethelo ayo inkonzo yethu yanamuhla. Kungiyo-ke futhi inkonzo yekugcina kulomnyaka wa-2021 sesiyawuhlangana eminyakeni wa-2022 inkonzo titawube solo tichubeka bathathekayo. Jesu utawube solo abusa ayinkosi utawube futhi aphethe emandla ekuphilisa nekuphakamisa labo labathingako ukuthi yena afinyelele empilweni tabo labayawukhala bacele kuye. Yena uyaqhubeka akwende konke lokuhle empilweni yethu. Kwangathi uNkulunkulu angasigcina lebathathekayo singene eminyakeni lomusha asiqhubekeni siphathe kahle siqhubekeni siphile siqhubekeni bathathekayo sente konke lokufanele sikwende kuze ukuthi impilo iqhubeke ibe khona kuze kufike isikhathi lapho yena uNkulunkulu uqobo lwakhe asayithatha asayiphinda sihamba emhlabeni. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Qhubeke futhi nekubukela inkonzo. Qhubeke futhi nigcugcuzelela abanye batibukele bathathekayo. Nekuda-ke esontweni siyakuthanda bazalwane asikagcini nje ngethi sibukele inkonzweni bese sithi sekwenele siyadzinga ukuthi sibuye ndawonye njengelibandla kude ngokuthi sindzawonye sitewukhona ukuthi sokhelane siphakamisane sithandzane simkhombise live ngokuthi thine sibantu beluthando bantu baNkulunkulu. Amen. Hambani-ke ngekuthula nangelithando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.